Irakehu, Ngāti Irakehu, ki te awe. He tuhi ki te rangi, he poitoko manoa ki te whenua. E tū ko puaka tātai rau o Irakehu. He ka ahu i tikua, he ka ahu i tawhito, he whānau ariki. Ōku ake wawata mo tēnei tau, ka tahi anō ka tutuki tētahi a ko te hautapu. He hira tēnei tau, nō runga anō i ngā ahuatanga i tatu atu ki te whenua, i tū ai ngā karakia a rā ko Takapūneke. Nō te atanei i tohua te rā o Matariki e te runanga o onuku mā te whakarewa i te wahanga tuarua o te whakawhanaketanga o Takapūneke e te kaumāwha heketea te nui i Akaroa. Ko tā te tahi Rice Edwards, he nui ngā hononga o tēnei wāhi tapu kia Matariki. Harei te hautapu anake, engari he whakatō i ngā manako, he whakahoho i te rongo, he whakatairanga i ngā huatanga o kuimā koroma. Ko te pauhau i whakatū i te rāne, he kōrero ki ngā whetū anō hoki. Nō reira kei reira e iwa ngā pō, e hāngai ana pū ki ia o ngā whetū o Matariki o te kāhui nui. Nō te hararei tuatahi mō Matariki, o te taurua mano e rua te kaumārua i whakarewa te wahanga tuatahi ki te papatāpui nei. He wāhi rongonui mo te hoko harakeke me te tarukenga a te rauparaha. Ko tā Keith Robinson Gore, he roa te ara nei mō ngā whānau. Our people haven't been there since around the 1830s, and so as part of the rejuvenisation of our pa site through design and other elements, there's also the human factor. And so today, it was probably the first time in 195 years that our people have gathered to commemorate and celebrate those of us who have passed and set our intentions for the year ahead. The next stage of Takapūneke includes the establishment of 2 more boundary po, 2 more markers. They will be a bit more complementary to the landscape and not so heavily designed. They're in more sensitive areas of the pā, but they will be an acknowledgement to tūtahi and rehua. I tau mai i Irakehu, o te hapori whānui o Akaroa hoki, i tatu mai, kia hoho i te rongo, kia piri, kia whai wā, kia tātou anō, kuia rā te kaupapa nui o roto i a tātou i tēnei wā. Nō te rā nei e huitahi ana te runanga me te hapori whānui ki Takapūneke ki te whakatō i ngā rākau Māori e 2,500 he hua nui no tupuarangi. Nō te mutunga o te kaupapa whakawhanake, ka tū a Takapūneke hei wāhi motuhake o te motu pērā ki a Waitangi. Hora Kairangi Nicholas, Tahu News. Auraki! Mātou! Ngāti Tahu! Ko te reo, te take.